जस्तै माथि लोवर लिम्ब गरे जस्तै अप्पर लिम्ब गरे जस्तै लोवर लिम्ब पनि सेम थिङ अब इन्सपेक्सन हेर्ने के हेर्ने है भनेको थियो नि के हेर्ने इन्सपेक्सन उसले भने हजुर त्यसलाई गरेर उसलाई गरेर लगाउने अब के बोल्ने उसले बोल्ने अब बल बल कसरी हेर्ने यो हेर्ने भिन्दै कुरा टेप लाउनु परेन कहाँबाट हेर्ने छोड न यो चेक कति 18 okay so you check the 18 centimeter यसो हेर्दा तिमीलाई अब शङ्का लाग्यो टोपी छ कि हाई टोपी छ कि then you put a line mark there 18 centimeter यता नि 18 नै हुनु पर्यो नि यता 15 गरे यता 15 नै हुनुपर्छ नि हैन अब त्यो एउटा बल क्यारियर अर्कै हेर्छ इन्सपेक्सन ए भर्खर भयो नि त्यो इन्सपेक्सन भने उसले भने होइन है कानको त ध्यानै दिएन राम्रो अर्को बल हेऱ्यो आफ्नो मुभमेन्ट हेरेर के हेर्ने So you got to say abdominal movement like fasciculation and involuntary movements are हेर्ने हो त्यसपछि टोन हेर्ने टोन गर्न आउँछ माथि गएर हातै गर्ने नि कसै गरे त्यो माथि यसो गर्ने नि सुन्नुहोस् है So you are what are you doing it? You are taking this hip go. You are your knee go. You are hip go. You are seeing the movement in the hip joint. So you just roll. So माथि को यस्तो गरे आछे त नि त्यस्तै नीमा फ्लेक्सन एक्सटेन्सन त्यस्तै छोट छोट त्यस्तै अब यो रिस्ट गरे जस्तै फ्लेक्सन एक्सटेन्सन अनि अर्को रोटेसन now you see your toe त्यसपछि power is now you got to check all the joints अब hip joint मा माथि उठाउनु एकदम राख्नु सिधा गर्नु सिधा यो माथि नखुम चाहिँ उठाउनु so this is what के गरे उसले flexion at the hip which muscles iliac muscles what is the nerve supply femoral nerve how flexion now you can carry into the extension yes kare now he is using his muscles of the full muscles nerve supply inferior gluteal nerve so this is what you do it hip त्यस्तै अब हिपमा अरू गर्ने बाहिर खसाड जस्तो यो खुट्टा हात अनि यसो बाहिर ल्याउनु न यसरी हेराउनुहोस् क्या what is this which muscle it is medius and minimus which nerve supply अब त्यस्तै भित्रपट्टि ल्याउनुहोस् so this is adductor so all the adductor longus magnum radius which nerve supply up to radius so this is what you will do in hip त्यस्तै अब नीमा छोड्नुहोस् he is doing a flexion हात घचाड्नु flexion flexion is by quadriceps nerve supply femoral त्यस्तै अब आफूले यो कुर्कुचाले आफू तिनजना तान्नु flexion यो extension त्यो this is flexion is by hamstring muscle which nerve supply calf sciatic nerve this is what you do it both side त्यस्तै अब यसमा त्यो माथि उचाल्नुहोस् अनि यो यसो माथि तल घचाड्नुहोस् so you are checking his extension at the dorsiflexion at the ankle dorsiflexion and ankle muscles tibialis anterior mainly nerve supply common peroneal okay common peroneal
अर्को त्यसलाई के भन्छ अर्को है the other name of common perineal nerve fibular nerve त्यस्तै now you tell him to push down तल खजार्नुस् भने औँला खजार्नुस् so you are going to check his plantar flexion muscles gastrocnemius nerve supply tibial nerve अब this is inversion this is eversion so you try to invert and tell him to do eversion बाहिर घटाउनुस् यसरी so eversion muscles nerve supply common perineal nerve inversion यसो भित्र राख्नु त भित्र घचाउनु त so you try to resist the inversion is by tibialis anterior and tibialis posterior both are involved tibialis anterior by perineal common perineal tibialis posterior by tibial अब यो औँला माथि गर्नुस् अब तल माथि गरिरहनुस् है मेरो औँला घटाउनुस् त यस तलतिर so this is flexor माथि घटाउनुस् माथि मेरो औँला this is extensor so flexor is by supplied by all posterior part is supplied by tibial nerve all anterior part is tibial nerve common perineal त्यही विचार किनभने यहाँ sciatic nerve are divides into common perineal and tibial nerve common perineal nerve come on the anterior compartment tibial nerve goes to the posterior compartment so this is what you do tone sorry tone to भइसक्यो त्यसपछि reflexes now you got to check